Tetelestai Johanna bung som pakwa chang som ni Christian teniro pui Good Friday lo thlen hian he thuro pui tak hi kan ngai tu non fo thinem Christian te tan chuan he thu Tetelestai it is finished tizo anita Johanna bung som pakwa chang som thum tuka thumoi hi om le thei to lawang ti in soi po ni la kan soi sual om lo ve athuk zia le poi mo zia hi kan lalpa Isu Christain cross chunga voi sari au na voi rukna hi kan ngai tu na lua tu ani thinem New Testament scholar Bruce chuan ti hian a soi a local chan zong song kha Tetelestai a hian in fun khom vek ani ati J.C. Riley Bible Expositor ropui tak chuan voi sari a awa voi ruk au na aya thu poi mo hi aom lo ti in soi po ni la kan soi sual kher lawang A.W. Ping Reform Theologian ropui chuan Tetelestai soi fia tur hian chatuan hun kamamo ani ati Tetelestai chu engti nange enge poimo na em chan chu misual chatu na bau ral tur pathian in afapa Isu Krista manga chandam na hamin thozo sakhi ani kan ti theimia lo chandam na ha chu fapa Isu Krista chon min tho saka chandam kan ni na turata na pathian thil phu zong chu Krista khan min thozo sak ani chandam kan lo ni theinan Adam awanga kan ni na sual zong chu fapa Isu Krista a belin awma thisen thiang limber pathian thisen chu kan tan chatuana tan in thoi nan le palung oina na luang chuak ani kan chandam nan palung oinan pa pathian in a phu zong chu Krista khana hlen chuak ta chu chandam na ro pui tak mai chu crossa khan Isu Krista chuan Tetelestai ti in alo au chuak ta he chandam na hian engma bel le pai thei awm lo Krista khana pum puin milo thozo sakta atong bu grammar lam tlema song bi telang Johanna bung som pakwa chang som thum it is finished tizo anita hei hi Greek grammar a chuan perfect indicative passive ani perfect tense hun kal to athil ti thleng to ma se a result na tho ero la nung reng si ani Isu Krista in kantana chandam na namin tho sak chu tizo to ani ma se a na tho result ero la om reng na la thok reng si ani indicative mood hun kal to athil thleng nge thil tak ani Isu na tho zo kha thil tak le hun kal to athil thleng nge ani passive voice atuar tu dong tu Isu kha kan tur ai tur tu kan chunga an chia tur tu ani Greco Roman hawin Tetelestai an man dan then khat artist lemsiak thiamin uluk takin lemaziaka an enwang fanga tha ati tok hle engma belangai lo a tha to ke Tetelestai servant chia hlo chu apuin na tho tura tuk chu thokin apuin ati zole zolo azot chia hlo chu na na chu zo ti a hril prisoners rom hawin misual thiam lo chang chu tan ina an khunga atan huna zo to chuan engkimatlak felta Tetelestai chandam na kong chu kumsang ni liam to akhan Isu Krista chon min lo thozo sakta pai na phu zong keini mi hringten palung oina kan hlen chua theilo chu thozo alo ni ta he chandam na namin tho saka hian palung a oya chandam na tan hian thil dang engdang ma ngai to lo lal Isu Krista min thozo sak tlak sak to ani chandam na kan ti ve ngai keini lamin contribution enga matal nei ve tura in zirtir na hi pathian na thongai nep na ni heti mai hian rin na wang chawa chandam kan ni